thir tu ka chi bai ole zone mo thlau te kan ya tuna hian Reverend JH Banal Shuaya kan kom don ani pu hruai hun min pe ya nang ma kom thei tur che kini MTP te hun tha min pe ka wangin kan lo me ke po ka lo me ole hei Pastor Reverend JH Banal Shuaya kan kom du na chan bulpui berpo ani he mi big ani na atam maya kini mi zo pastor te rongbol tu te zinga sab rama USA atiang henin sab ko rana mi zo tel vela ona sab ko ran hlanga tiang henin rongbolin hunre takalo om to a chunga rongbol na tele pathian na amandan chi rang sang harsa ati na te a omem nuama ti na zok te omem mizo ko khan polo en ko to reng chin ani a chung a ko khan en ko to te chini mizo ko khan le sap ko khan chini rirupu dan in ang lo le culture dang deya tiang hianin chutiang chini a chonin ne takin pathian kai soina in rong bol ani a tuna po hen le bol me ka a thona ko khan ming te le khang zong zong kha man hen atangin kan ngai thla chiang don bok ani ole pu hroi tu na hian pian le mu na atangin hanin zo tan ila khoi khua piang le seilian ngei ni tin tu na I chung khat I chung kwa te I family te po chan chin min thil thei chen min han thil ta che lo mo me le he vo in tla M3P program poimo tak mang thein kan chungin kan local he ke po lomom ka ti hle a he hun lomom tak min siam saka wang hen lom thu kan soi ma sa duwa ne pian le mun na te min han zo ta an soi ma sa thuak ila ka pian na hi champhai pia lama wan zau khuwa ania ka pian nu re lo te khuang lenga kan chawa chuan khuang lenga chuan re vak lo kan omaram buai ne wangin kho ma khan champhai zo tlanga kan chungin min khom phei ve a chuan champhai zo tlang omin ruan tlang atangin primary school atangin high school thlangin ruan tlang high school a kakala ka zir zawa chuan champhai college a kum khat kakal le a chu mi hnuwa pathian thu zirna college a kaluta chuan pastor ani chawin tiang khan ka pian le mun na chuan champhai zo tlang khuwa kanin ti deuh kher thin ani na in pui fanau te heta tu te nge om tu I family te min han sil thayam tuna hian kanu pui Mary zo sang liani le kan fa upaber Samuela lalruat puya le adotu Jonathana le Andrewa fa pa pathum kan neya kan chungin tuna hian kan oma lai rong bolin long ome pian selan na kha kan riat chak khan ta okay long khop maya chuni ta sala ti chuan e zirna pastori tho tan kum te po kha ne min han sil anga na kena e zirna le kha zirna lampanga college chu champhai college cycle ti chin khamen sil to chuan chu ba ka pathian thulama e zirna te min han sil chun zom thayam okay alom ome nia soitura tammaya soyang khanin ka pian tharadan te po ka soitel ngalangai me the ziran en kal ain kai ko pa wangin chu champhai zotlang ruantlang high school thleng ka zir zawa high school ka kalai pol riat kania tang khan chandam na camping a piang tharin lali so lalle chandam tu pomin pathian rong bol turin kain pe ama chuan ka pa hi school zirtir tu ni thina school zirtir tu a tho ve ni ve tumna kha nei thina maseka pian thara tangin karil ru thla kenoma se pol riat kalania pol som kan pasin zirna pathian tu zirna lain hong mai lowa champhai college ka kala chumi nuwa theological college aizola zirve ka duwa kan dila zir dil du engama zat kan oma thanjinga ka tel vea ta chon sinatina chom vectorin kumli chung BTH kan zira aizola chuan ka zirzo nuwa khan o kan zirzo main MBD zirle turin dil na kongan hong le a chuan ka thian te pathum na kan dil ve le a kan zirzo main BD
zir turin min thlang vele lawa sinot chom tur bukin Calcutta Bishops College a chuan Calcutta Bishops College BD ka zir zo nuwa pro pastora kaluta a chumi ma po chuan Synod Rescue Home sikul pui kona Synod Rescue Home counselor angin ka thok phota pro pastor kani main tin Bishops College ka zir lai chuan zirle zel duna thinlung kaneya ma se BT kan zir zo to chuanin pastoral uve phot khanga BT ka zir zo pui tan lut vek to kumli nuwa khan chanan yang kum nin kan thlaya ma se khati hulai khan zir zel chak kaneya ala in hong lo kong kha ka honga pro pastor te kan nia rescue home ka thoka Synod missions zar khoda khianin mission schoola English ne kha zar khota mi kha home mission schoola zirti to English medium ate kan thok boka BD ka zir zo lamin ma se sang ka go somre le pakwa pro pastor Synod in min lata a chuan pro pastor kani nuwa khan kum ni kan thoka ama saberin phoibong biala min da kum khatna sang ka go som kwa khat le kwa ni kha limen biala kule kon bula kom le a chumi kom lai chuan BD zirzo nuwa zirle zel ka du na ka dil na America rama de khan zir ka du ve dewa dil na ka thon chuak ve loma chuan pathum vel chuan miron changa kan muthe nge ni admission tlai ton tia pakhat ero chuanin pro pastor kan ni zo kuma khanen I dil na kha kan la faila na kumatan ngai tu ila du em min ron tia I du chuan within 2 weeks a miron changla kan lo la keep angi file next year an tia so 92 kum khania 1992 chuan sa zo som ko pani a chuti lai chuanin chan mari ko ran upa je ram hing lawa school zirte tu principal ne bok ko ran upa ne bok ina career ka changson phone in kan zubia USA ka ka application in lo do semin lo la von sakro ti ringot kan zukhila chuan min ordain ta chumi kum to pa chuan ke fang bela pro pastorin aka pastorin min da ta senotin kum sari tram tu ren tlang puya chuan kalom lim lol kha le kha ga dong tai USA tang khan University of the Dubuque Theological Seminary tangin he application consider le phal kha kan lo consider le a chuan master degree zirle turin scholarship a fulin kan pe sen ron tita kum sari om tur khat sari ke fanga koma sinotin chunana chu thalo man tia ka kalman le homan leng kim chu pastor min ordain to nulia ka zermin phal saka sang ka go som ko le pathum a chuanin ka chuk thale ta chu ta chuan master degree ka zuk zir ta ka chuan pastoral care and counseling chuan ka zir zo kha nakina kan chun zom lenga chulai chu kalo hole mizoram a thokin ti khan ngani zirle zel du in kan ram din mun enin le kan Synod en khanen kan rong bolna pastoral care and counseling lama hian chati hun lai chuanin Reverend Zero siam de chia Synod akan nei mumal tak khachunin langa kan Synod tan le kan ko han rong bolna tan tangkai be se khanin sang ka go som ko panga ka ho chawa ka zir chumi mai ka zir chun zom gdi la ka online master degree ka zir zo vele ma se Synod in elo ho to ri ro master degree chen hi kan phal chen ni en tia ka hong chho khania chon kum level lesson vel long klai pastorin min da USA tanga ka ho nuwa chulai chuanin zirle zel chak na kan ewa le Mizoram le kan Synod le kan Theological College tan te po tang kaina ani base in doctorate degree zirle kha kan base ya chuan lekha kan in thon kuala henglai seminary ka kal to tele Princeton seminary tenen chuan ni khanin doctorate degree zir tur chuan CP kan te clinical pastoral education 1 year course tari be ngaya chumi be na chui mu chuan admission kan lo consider angan tia chumi te tur chuanin hospital kalo thona le hospital dang kan dora Michigan State akhian hospital pakhatin scholarship a full in annei ti ka hria le kha ka thona min ron thona chuan interview telephone atangin kan neta kan nu le pate mission veng thlang ina min ron phone minute som level USA atangin telephone interview kan ne scholarship min pe thei don nge don lo ti kha chuan ni thum nuwa kan ron thril leng chen tia min ron thril ya
scholarship full kan pe theng chen ti le ta chon sang zo sum ko le pakwa ogasa ka chukla a chon kan pui le ka fa te hi kan pui hi PC Girls School sekul pui ko na senat sekul a zerti tu ne chung hun lai chuan ka chuk sanan ni khan ron chuk thla le kum top dona ani po li faron la a chuan kan han om ma zirle zelna tur kong kan ngai tu khatia kan buat sai ni wangan ani po miron tlo tur lo kala ni om tur po ni lavin ma se khatia kan zirle zel don turang kan buat sai ta ga chuan alif nei song song te la in ani point kum ni vel nuwa chan azerti tu ni na chu ban san ve ta chuan khami kum ka chuk kum ka CPE ka ti zo don chia khan prince and admission kan thelu khanin kumina applicants kan nga lu to ka pastoral care and counseling na kumata ni lo ngak le theim menron tia kha ka chu anna de uleka achan chu kum kha don kom to lu mai be sei akum le ti tura min ti kha chutin na na surem chang lo ni don chu kan ti ta chon kan nu pahan tong tran ne kan an ngai tu chuti lai chon Kilai Michigan Presbytery pakhat ho tu ta khan ka om ti hian Mizoram atangin Presbyterian pastor ordain ka om ti hian an Presbytery chunga pastor mamo ko khan khanin Prince anei lu ma chu supply pastor ani thok theilo mi min te min so ma ta chuan interview te nein preaching testimony te rengkim chumi nuwa min lata kanan oma thlasom akum khadon sang ni le pakhat ogas thling khanin chuan sinotin PhD zirle nga lo chon lo hole remero wolfsana kan da du che thok turin sinot iwin gawati muna antia state pasari bial turin antiam notice pumpu state pasari kan hong le ta sang ni le pakhat ogas thla khan chuan kum khat le achan ve vel kan om khan kan hosan ko ran te khan Mizoram ai thok chuang si lowa local le thelo mi kan pastor turin an tilea min ko le ta kan ril ru kha ha ve de ko ma ka khato lo le kan sinat ho tu te deal to mai ro kan tia gaw hatia min posa olvesana da chuanin kan ho tu dan deal le kha te nan thona missionary pastor turin ron ti thaula pastor kor tara kan om tiranga motor kan penga engkim lo kan pengan ron tia aron deal le kan om the Presbytery Executive Secretary tenu pan local boka zona nei takin tin sang ni pani an local aizola ramhlun not sang ni pani sinat khom puya khan flora ngai tu anita ani kakal le tur chung chang kha sinatin an phalta chon sang ni pathum meya kan chung in sinatin chan mari biakina missionary dangtenen thana nei rolen min tha kan liam thale ta tang chuan kan lom chho te zela chuan chu PhD po chu ka ti talawa ka hole ta ka wangin ka zir zel na tur akarwa man na kha pathian in remati lo niang chu kan chun zom the talawa chu min ko le ta chuan pastorin kan om ta ti hian pastorin kan om chho te zel chu ni hi ti chuan helaya Michigan ko ran nangma du tu te chuanin anon aizola theng sinot roi tu teron noin nangma dirin an local ani ale khan thona zona om takin tin executive secretary Presbytery executive antia tenu pa kha Mizoram tlo pa in Mizoram sedat mang turin le zona le engemo chana atul ta in tin floran thu ve wang ani panin nangma andu wang sen chatia chanan ron thok chuak ani anti lo mom khom mai ti chuan chu Michigan ani enge chu ming ko han chu First Presbyterian Church Radiat Michigan tiene Michigan marlama hian ani chuan ti chuan han chun zom chota char mela helai rong bol da na chu ti chuan in an ron som an ron deal chuak ta che sinot roi tu te pon an lo nial ngam an lo nial phal to lo ni maya ti chuan in an ron hata chuni thok tan ta Michigan chuan chumi atang chon han sei chun zom te chumi a chon eng tiare nge I tho chumi nuwa eng ti nge tu nei tho na ko thana te in son dan te mi han chun zom te chata tang chuan Michigan khan kum riat vel kan oma khi ta Canada ram shula nia Minnesota panga kan tlan chuan Canada ram lu pheina mai nia avot em mai sa point kan thlen hlim chuanin winter Michigan chuan thlasom pahnia hian
ทักกัวฮีทัศกันนี่อ่ะส่วนทัดทุ่มดังฮีอย่างนี้ขวัญลุตุกฟังอ่ะอินตัวมหลอมเลยหุ่นมันอันนี้นี่ขัดให้สมัครกันในจู่จุลัยนี่ลีหินี่รัวสุดแล้วชวนอันที่กันอมลิมชวนกันนุ้ยจะวิวมาเสกันอมเรคันอันนี้ชาวเซลินกันเรียบตลุตุกกันนู้ฮีจุดที่ไล่ชวนหวนไงนะเด็กไม่ปังปาร์หวนเตจบหวนเตเซียมเซียเนี่ยหวนเซียมนั่นตักเงี้ยพวกซีซันเขาอมเลยวะกุมเรียดเวลาหนอมขจวนินปะเทียนเห็นกันตรงใจเฮล่ามารองบอลินกันออกมามุนดังไงรองบอลแล้วกงเตอมชวนินกงมินหอนสักเทมกันเตียกันเดียลแต่ช่างอินปะเทียนอินเพนซิลเวเนียรองบอลแล้วกงมินหอนสักPCOSโกรันซาโพโกรันอาทูแต่ส่วนกันอมทัตานี่ชวนินกุมเรียดนัวกุมเรียดกันปุ่มรวมนัวซาโกรันกุมกันอมจุมินัวเหตุอินเดียนะกันชุกเละตาสังนิสอมปังอาเป็นซิลเวเนียจนกุมันเทียริงเองทอกุมอาสังนี่ปักวัวสอมปักสอมนิสอมทุ่มสอมเลยสอมปังอากุมสริปุ่มรวมเราเดินจู่กุมรุกเละเลี้ยมังอันนี้จู่ส่วนตัวในทอเมกนะอินเดียนะเพรสเบเทเรียนกูชนะเห็นอินนอทอกเลตาอันนี้จนตัวในทอนักกูชนะเฮมินหันสิเจียงเทียมเรียนเงี้ยอันนี้สักก็กันนี่ข้าจู่กันเทียสาอันนี้ตาเองเตียเรียนเงี้ยเมมเบอร์เองสัตเงี้ยอันนี้ตีเตตัวนักกันกูชนะเฮเนี่ยอันเลียนทรีนะตุนมาชวนกูหันปนีก็เอ็นกลักมินรันกูลิมเฮียนสังนิสอมปังอันปัสสรอันสอมดอนเฮียนPCOSA directory มังอินออนไลน์นะที่ขันปัสสร search กูหันอันออกมาปัสสรนัทอกเทย์ลิสต์ขมินดาบก็ PCOSA ปัสสรหูค่ะชวนเอ็นมีครั้งอินอัน go through อันกูหันปัสสรอันดีลดานะคะอันดีลตูเตค่ะคอมมิตี้นั้นไงตัวพวกอันสกรีนแต่เจล่ะส่วนเองก็มั่วดีลตูจริงอ่ะค่ะนั้น source บิงเจล่าสอมปันนี่สอมปารีตปังอาปลีปทุมส่วนขัดยันนั้น source กว่าเจลค่ะนินมินปัทยานินน่าทกันเองจู่เกี่ยค่ะอัน final candidate อ่ะค่ะมินมังอาทิตย์มังอาตัวอีจงเงินส่วนนั้นอันกูหันปัสสรตัวรินมินสอมมารอดจะกูหันปันนี่อันนี้มินสอมไล่ปนเกี่ยนี่กูหันปันนี่กันนี่เราเตะกันนี่ First Presbyterian Church และ United Presbyterian Church กัน goal จู่ปัสสรกันสอมเห็นมิรันอมเทปมิรันอมปุยนัวส่วนกูหันพักตาอินเสียมให้กันดูโดนะจู่กัน goal พักตาเนี่ยจู่ไม่รู้จู่ไง local เทส่วนกันล้อมเขาปังกันเดียจู่มิถินลุงปูจวนมินโคละกันสู้เงินกันเปรมพระตาคาเนี่ยส่วนกูหันเลียนตักปะขจกเพจูอินเดียนาสเตทดินมาดิงอันนี้ United Presbyterian Church เพจูปิกสระข้านะอมเงงสังขจริยโสมาอันดินะปัสสรพอยงมุซาดันเนี่ยปะขัดข้าสังขจริยสมกัวปลียมิโซรมาจันจินชัดเห็นกุมตักขานอันดินปกะจู่มีแต่ปนิจู่กันนั้นเอ็นโคลากันอมพิมชวนปะขัดจิงดาร์กัวทูก็สวยปะขัดสอมปะขัดกัวเลสันเวสอมปะขัดชวนกันสวยชกแล้วว่าสังนี่สอมปังอาเตสขจวนินมาเซ join committee เตกันนั่นเนี่ย committee ครั้งเตกันนิน committee ครั้งกันนี่นัวทักษะไว้ขัด join กันนี่ปุยจนทักษะ join worship service กันนี่ปุยเลยจนกันนั่นติกัวละประเทศนินมาลาสอมาสังนี่สอมเลยปารุกตรังคานินสอมปัสเสดตรังคานินส่วนเลวนี่เฮลามาส่วนเลวกันเท่าที่กันที่สมปริยัติรังคานินทักตบเพตากันเตียส่วนสมสังนี่สมปริยัติกุมโตปาคานินกูหันปนิน congregation meeting กันเนี่ยโหวตกันลา presbyterian เริ่มติปุยนักกินส่วนกูหันปากตาอมข้าmeeting กันเวๆกูหันปุ่มปุยฟินคอมกันนี่เวๆแต่ส่วนนี้ปุ่มขัดกันปาสตาสังนี่สมปริยัติ December กันส่วนกุมินจันวารีนี่ขัดจังคันกันมิงลุยเวกันกัลสนา United Presbyterian Church เขาอมโตแล้วว่า First Presbyterian Church อมโตแล้วว่า Princeton Presbyterian Church ดินมิงทาร์กันวัวส่วนตัวมิงมาละลวินตัว tradition มาละบิ๊กลวินอัทารังอินกันดิ่งตา
ko ran upat tak pani kha ko ran nau pang te sang ni som pako January ni khata alo piang le ta te na ni chu chuan pakhat zo kha member za le tun kan galom lim khan za le tle mania pakhat kha somriat velan nia ain fin chuan za le somthum za somni za somthum chu ko ran mi anga in chiar an nianga ma se in khom theilo te le mi state dangom te na thowang te le khang khan ma ko ran lian chu kan ni lawa ma se kan in khe tlang viau ni ko ran mi te chu ani chuan chumi ko ran pani chu nangma rombo chungin te mayang pathian puna mang le che ani nge yanga an du dan tak an goal ti mayang an dream in zong khom in sui khom chu alo thleng ta chu ni phot maya ani chu varo pui ve o chu ti chu tu na chu na biak ina a khoi zo ka chun nge in khom ta tun thla me ka hian ko ran upa zo ka chang kan in khoma chuan November a anau pang zo khain khom lenga December a kan ti lenga chuan kan gola chuan ko ran pakhat hi biakin pakhat kha hral kan la du dona chuanin ko ran pakhat zo ga han kan len concentrate angan nakina chuan tilo chuanin hit le ngeng bil le engke matam lu to ka biakin pakhat hral kan ma ba kan ni chu mi zo ho nin le du lo mani nge ni te ro ani chu ti chuan biakin pahnia chunin khom ta tun thla heta thlale chan sota ani le aming po chu Princeton Presbyterian Church ti chin tar ve top maya Princeton Presbyterian Church kan te first kha allocation kha south lama om de uhreta upazo kha north lama oma allocation a Princeton Presbyterian Church south building north building kan te thung ani ming kha allocation a po chuan address pakhat kha manangai to wangin an address Louis Street address Manglovin kha karon thona chana langa PO Box 1215 Princeton Indiana kan tia post office le kha local reng po box kan mang ta de ya ani chu pum khat ni kan zir me kan ni chu aro pui hle me chu ko ran pani hanin zom khom thei chu thioro pui ta kan ni chu mi theng tur po chuan tanangai na sa hle don ni chu le lam atangin hanin zom khom thei chu mi ba ka pastor han ni po chi mo phona le filti na satak ai involved tel nge don ti na ni chu nia a how tak khop ne china kan soi ang khan tila ka soi lang tem ka hello in zom khoma in pum khat an tum na hi alo rei to a kum som ni chuang an lo to ma questionnaire den siama in pom khat in zom khom le nge kan mingang kan duem du loem na sa to kin kum som ni chuang an lo be to a atlu hlei thei lowa pathianin kan rong bol na mala so mai ne se ang khan a hun taka kan zukkala pathianin ko than mi te ne na kan tho ho na le kan trong trai na te kan than hem ngai na te mal so min te khanin pathian hun ruata kan loin pum khat the ta ni ber mai pathian na tho mi te chunga lo lang lot len na ni ber mai varo pui ve o mizo pastor mizo pa in sab ko san pa ni in zom khom rei tak lo tum to chen lot ling hai thelo i han lo pui i han lo chen pui chu ro pui hle mai kan chuang tak me mo chen ni ti lo mo me ti chuan chu mizo ko thana te po rong e po to china mizo rama te po pastor ini chuan helaya te po sap rama sap ho hlang hlak zinga rong han bol ta renga ni atun thlengin ta chunin mizoril ruput mang le sap ruput mang ta chu adang lam maya sidon chana tamanga ti chuanin sap ko rana tho anom zok aha dam zok na le mizo ko ranain anom zok aha adam zok na le ahan shom deu ril ruput mang in anglo na awang te po chu ni thenga a awesome na le awesome lo deu na te po a om nge nga chung chu min han thil theim te ta chawm the mai nia sai tura tam du khom maya adik ale lam le lamin oma a ol sam na angalan le a harsan na ang a alan na lai po omanga sen kina khan kan chung ko chan chin chete kan du le kan review le nga kha chu e karil ro lang zoka englo
Mizoram khanin nia sangka zago somre le pakua senat in propasor amin la khatia rongbol an omcho chota heta kan suk le ta Mizoram po chu ka sayang khanin phoi buanga te limena te ke fanga te longtlaya te omin presbytery level te khan rongbol na sang min pe trina presbytery moderator te voi ni kan ni senat executive te pastor la te nomination te senat level committee kalau tang to hloma tin Mizoram chuan upa te rongbol na o layman lay ministry khi alian na se mema pastor chu pastor kan ni ma serle sang kan khoya ma se upa te le ko khan mi te than mai tak tak ne kan thok howa a ha dam na chin a oma kan tho ho da na kha upa fel tak tak te kan nei te khanen thalai lam te ko khan me chia te Sunday school te pastor zona serle sang te kan khoi ani maya bial kan ne kan fanga te khanen lay ministry kha ti mayang anasa kan tho na po kha engani engemo chena ol sam na zo ko oma asan chu kan tang ruala kan vain upa tenen upa ten puina sa le min puina sa upa bial te kan trena upa nan bial member an tlo ti khanan lokala committee kan neya upa in thuan soi boka upa an chair boka pastor bial kan function pastor in engkim kan keng tlanga ma se ko khan pasari paria te kan bial chuan englai point kan om theilawa chu van pastor tel lo in upa khan thu soi te in khom ruai te committee ten lo ti theya khang kha pastor tan engamo chena a ol samna lai ta makan thok ho awangin a hu ho wangin sabra maro chana opposite lau thunga pastor te khamin roi kan nian pastorin lo min pe kan nia engkim mai kha kan kuta anda de vek thung ta mo phunna tam ema pastor te chawin thu kan soi boka upain thun soi ngai lova then ke hi Mizoram background nei kani wangin chu milay ministry experience nei to kani wangin ka omna pia ngain ko khan upa te kha atira welcoming le opening le thupuan le ti hi chu min ti pui ngai ordain upachin hi chuan min pui turani book of order po khanin pastor support khain rong in mo phuna pakhatani kha katia ka omna ko khan Michigan po Pennsylvania po to na Indiana po upa ho kha adu lo na ngiang chu kanor luilawa chol litinin an ming kha bulletin aka da chu min hruang voi ni ka ti he milo welcome le opening song thlang hi kan ti tira abak zong phaisu ka atop thlangin hun ka nei le ta tiang khanin thei to kin Mizoram type angreng de uleka han kai fin kha kan tum ve thina chu har sa angreng khop maya chung lai chu a challenging lai nia ma se an mi roi kan nia full time thokan nia wangin kan ti tu veka dancing chu how tak na lai le a boi thak na nia mara chu ko ran committee kha upa kan ne van upa han ko ran committee entina na mission and outreach te worship committee te Sunday school te stewardship le finance lampang te kan ne ranga chu san ko ran upa kha che rang dia tin kan then som veka chuan chunga chuan ke kha pastor kan ni wangin ko khan committee kan nei le khan an mani committee rang report an ron pe ko khan committee kan lo pom le thina soino na ngai la kan soino na tiang khan hela chuan kan solo pastor te hi khita chuan Mizoram chuan a hu hoin kan thok dewa chulai chu adang lam na lian tak le a challenging na lai te poni ve tel thawang chu tran lak ngai na lai in tha da a har le zol ta ni helai chuan mo phunna tam mo phunna tam ko ran pakhat kan en kol an tia le lama chuan Mizoram kan thian pastor te point a also mo I vacation ani chuan an ti thina khinga chuan ko ran pasari te paria te kan en kol reng ta ma se kan na te ten en chuan ko ran mi te tlo anga nursing home te in khom theilo te tin presbytery level a hen committee Michigan atang khanin presbytery sub committee atamin da presbytery council committee chu presbytery khata ko ran somsari somret omna member som pani velan leina chunga chon min da boka Pennsylvania khan khom boka tuna point kan presbytery hianin presbytery council member kumni kan mane khan kumni dangine theyam ten min request le kumni dang kan I le nga kalo sia chuan
presbytery level hian subcommittee pakhat permanent judicial commission an tia hemi dan le dun le court le engam thil chuta member ne tur chon mani khan min confirm boka chuan presbytery meeting he voi li kan ne council he voi li kan ne chu zong chu ka ko ran call pi alama outside ka activities ani boka chu vain kan thian te min fiam ko ran pakhat en kola a ol samangan ti chu arala tang chuan a dik mai theya ma se kan an ti tak chuan a buai ve thei khom mai chu zong tel kim don chuan ting ko khan mala khanin committee kan lo nei ve reng boka ko khan committee mai baka ngani committee peng dang kan lo nei ka tel ve vek khangai boxia ka soyang khan sa pho chuan en pastor chau thumin soi tira upainen soi ngai si lova Mizoram maro zan ka soi tang khan upa ho le evangelist te revival speaker te le upa thu soi thiam tak kan nga thil pek chung chang tha pe chu Mizoram ma khanin upa ho hian thiam emin anan soya pastor tana kan soi ve vak ngai lo hian tholom po kan tho tharenga sa pra maro chuan pastor chau thu soi tura min siam wang hian kum khata hen voi khatte thil pe hi ka soi vea lectionary passage kan te PCOS se general headquarter atanga chol nitin thu soi tur sermon text pali panga min ron pe khom ve ka chu du ber than zel turania chuan tun tha chhovel hi stewardship month an tia thil pek chung cha san chu tun tha hi nakuma budget kan rel na huna thil pek soi war hun lai khani thina october tha hian voi khatal chu tholom chung chang soi hingai thina ka hupur berane san chu a hlo la ber ka ne mani hlo tur soya pui te kha gan ang te ro thina chu chuan min ti team thina soi sak tui nei ve si lo o ke ma le lo kha soi tur om si lo kan member pakhat tharau mi de hian pastor poi te reng su I hlo tur I soi lo pathian thu I soi lom thil pek soma pakhat chu pathian nin min kan bata ti nia soi mi ro hi min te min lo fui ru thina chuan kan soi ve ngel thina chu helaya challenging ka ti mai soi nuam ka ti lo ma se soi ngai se mi so revival speaker le upa thu soi thiam tak khan cha thla ga han soi ti ri ka chak thina chu karil ruwa lo lang thina nia voi khat ayo alama rongbo to retreat min som tuwin chol jana ka thu soi na po han an thu puana ka ngai san deuh mai pakha chu mizo ho khanin sangkhni le som paru khani tang ka khia an tholom pe da han sia ka soma pakhat pelis khan da thap maya la pelolis khale la man da kan ko khan committee ka soi chu kan ti ve lo wang khati khan an tia a chan chuan hlawan ni jan pek dan ka pek le pe chu pathian thu ni ma an ti boxi an pek lo kha su khriat pui si lo ma se tholom na te lo jan ko khan ma son the chuang lo rong bol na kha tho poisa ringot ani lo wa ma se poisa kha pathian na manangai sia chu karil ru om kan soi tel do khan e tholom chung chang hi kan ma son na tur mizowa po sa pa po ni tho me poisa te lo chon rong bol na thei si lawa soma pakhat pek te hi mani ka sermon po ka ib de ulak thina ma se pathian thu ni wangin soi lo thei ani si lawa kan member pakhat phechon ni kum angani good friday atang khana pe ya tun kum good friday alo thlen le khanin an risel na alo pek ma a damdoi nan kalna sajia te poisan an min dai lo zia te soya pathian ni ka fia don ani pastor atia chan ni kum good friday ra hanan petran ta tun kum good friday lo thlen chia khan pastor kan in puang kum khat chia ka peta damdoi na kan kal ngai tlem zia te damdoi kan le tlem zia te a poisa chan ka house thur lo ma se ho mai kan man ral dur kha pathen risel te min pe a poisa kan khoral lo a hlok nei ka muwa ka pe chun som zel don atia akan lom khop mai ke ma ta na pokha tiang member ten in khom ba na min khil du kha chuan min ron fui ve sot thina ma se kha tiang kha za pakhat pon om lo supposing a hian a chan chu an private lu ka supposing khiat ang hian kha tran lang ngai na harsa ka ti em ka soi lo thei lo ma se soi nuam ka ti lo chu thil pek chung chang he ni mizo thu soi thiam thela chala soi tir wa ka cha khop ani tin pakhat le han soi kai lo kila chum mi ruala le sin han ka soi tel lo in ka khia
kan omna area kon county hela point kha county chu village council lang deu na chami zorom zon khami huam chunga khanin presbyterian ko khan panga kan oma chu county a chuan member pathum te ko khan committee kan ne council committee kan ne Gibson County Presbyterian Council kan tia chuan thakata voi khat kan committee a ta chuan moderator kan ya Thanksgiving te Good Friday te Lent lai te khang hun poimo khan joint service kan nei thina ko ran sang in ein thlen choka in khom ban piang in choka nei khom sia pot la gang in adu din po tengeni an thiam thil an ron tho khoma chu mi ministry chu kan tinung renga swimming pool day te kum khata voi khat kan siama engeni school tran ma chia zertom ne hian swimming pool kan khomi ha kan book to pa chu council chuanin kan ko than nau pangpo ne lo adu du te ron kal turin school in boss ane ne performin ei tur kan siama swimming pool a kan hun kan mang thina dar ka thum dar ka le te chu Gibson County Presbyterian Council kan tianga chu atangkai khomaya in khiat ton an mani du dan la rangaran ni lawa kan rong bol na te in troyo min chuta in nei mi thiom pon he kan ne program kan te kan in khekwala khang te po kha mizo ko than kan lo dar zaw zela hi helai po hian tangkai na tak po ala om ve the me the asan chu denomination khata kan om tolo chuan mani kal hi ol khopmaya chu wang chan khang te po kha kan practice mek le kan rong bol ne na aken tel ni wangin kan rong bol la in zo ta ka chon kan soi til ram do ni lom hle mai ro pui hle mai chu mo phur na lampang in ha tho ban rong bol dan mo phur na lampang ni ta selangin ami hring ru put mang sim dang lam na te me zo ru put mang le sap ru put mang in ang lo chung cha nga te enge an sei tur ome thil lang sar de mai phakha mizo chu kan background a hei kan khia tlom ngai na te kan ne mizo tlom ngai na chu USA po mizo te chuan kan keng chho zela sa pho hi chu tlom ngai cho in som pon ril tram manga nge ni chak andu kha chu ka du andu lo chu ka du lo an frang de ula kan ni chu ke tlang thakin an soi throi mai a ke chu ta chuanin ani an ti chu ani lo han phat moi le ai han ti le o han ti kha ni khalai akar han om vak lowa an lum len luman vo len vol lo lowa an ti lo zong sun ti lo to pa in khiat ang heng lai om rei te ne nang ne po thloi thlum le tlom ngai kha a om lem lowa ka man o ai kha su an ti deu top maya chu wangin kan in deal thiama ya tin home visit han nei pon kinga chuan kan thei to in tam theng bet lo kan tuma henga chuanin khol lok ten ngaya hei in mamoem passoren karon tlo don chewa kan tha ngai lo ven ti chuan tlo lo mai kha ngaya an mentality kha dang dewa an sual wang de len an culture da na wang khanin ke ma ni ne na kan nin an lo na lai khan chu wain an zemila rong bol thiam kha atula chu har boka ma se kha poimo boxia nga chang e mo ka helo zo na atik i chang chiang khok mai tu na mi zo chuanin antinan cho ya te ka in somta or e tur te ka in peta ram lo ve ka chak lo ve kan an ti ram rama ania chuanin na le ling hlo khan eta nia si deuh khan anei du chuan karon ei ang an ti no mai ai an ti chuan aru tron ti ram ro ti kha chi tholem lo nin in riat sang tho in di khop mai ti chuan chu ni ta sele enge thil dang dei han ti mai la hei US a po mizo enge mazat kanom ta US a po thleng ma sapol ti thei tur khop inia iron thleng na kha lo ma hle me rei to hle me ti mai la tun nu hen kan an tam ta deu haka tun ma deu kha chonin mizo khatlem te in ni thina ti chuan chuti hun lai tang po chuanin mizo helai USA omte mizo society po hrechiang tuini ve tho bokanga ti mai la chan chu in lo masak wangen heta chuan tuna kan tam ta mizo ko khana te ko sandanga te po rongbol na nein itlo
thin te po an om bokang atiro chung te chu eng ko thana tenge I tlo thina rong bol na te iwa pui thin ang chi te min han share tur inem nei nuale nia helama ka chukhlak kum kha sang kha zakwa som ko pathum August ania thleng ma sapol in soi the chu kan men chu kan ma chuan kan ma thleng chu tam tak kan oma ka thlen lai phei kha chuan mizo tuna Methodist Presbyterian ti te a heng ko sang la ding ngai lo shrim shrima sang ka zakwa som ko le pathum ka thlen thla khan mizo zinga Christmas ka zuk manga Washington DC a ta chuan mizo in khom an lo ti top ringa ta puthang le na ina Christmas dawn zana pe chuan thu soi turin min som ve nge ya ta chuan kan soya ruai ta kan an the howa chuan January kumalo sang zo som ko le pali January lo ni khan pu h mal so ma thi to a pu mal so ma te pi hen kai te le mizo tlem zong khanin mizo te chu mizo ram atang thleng thama sa 7 day u now ten ni deu bera 7 day atam beran nia pumal so mate podari khoma u now pa ha thleng ma sa ber polan nia 7 day ni boxia pumal so ma su mizo Presbyterian mi ania mizoram po Bangalore MT Sazir mizo sinot wa khatia le khazir pathian thu zirania a thlen thla khan 7 day le 7 day lo te khasu kan thurin le kan ti dan en anglawa anin in rin ni sabat en common nga ya ke ni Sunday ya kan du sia chuan pumal so ma khanin a shwaya nangi local hei mizo sinot pastor nem nge ilozin la hian kan lo ngai tu do kan lo trong try to in com ran na chu kan la nei lo ma se trong try in com in kan kala kan 7 day un out en hian raise takal ho har san na chinom dona kan thurin ti dan ten an lo wangin so vain official devin mizo Presbyterian ko khan mizo ko khan ngan min din puila avan thom ve oi lo zin lai an ina ka thlenga chuan amir ngen na ang chuan January ni sang ka so som kwala pali chuan in com khan nan in inaugurate tu asap trong takin mizo ko khan hong tu kan nge nge Presbyterian ka chuan thu te min soi tira video te pon la thalak na te chuan ka ho chho nu han ta chuan puro do la hi om to ama se pastor ang ni lovin in com khan na group ang chuan tikhan mitlem te khan bulan chana alin com kual zela chuan an nuwa peson pudo la kha lo nei lo ten bulatanin lo nei in mizo ho pastor zinga chuan om chhota ani po pastor puine ka in khia ka ho chho le ta ka local le po pastor do la chuan pastor ngeta tang chhoin immigrant church ading in the chuan anni ko khan kha ka holiday ne piang hian an fela mizo ko khan ho chu program kum nga lom na te kum som lom na te kum som pangalom na te khan thu soi tu ten min soma mizo world concern te po anding an angnen po committee te po kan ni dun kha airport a voi khat phei chu khochak mi ve ngain kan pel nga ka pu do lan Dallas airport min lo receive to min mizo ve kan ni te kan khia chau nge khel re mo khatiam vel ha kan nia chu alap masalutuk an ni wang khan ma se kha an ni ko thana khanin rongbolin kakal fowa tin mizo de ya tele mizo program poi mo danga te thusoya te min so ma tin chin ho now te in anglo chin le mizo join convention nge thusoin khom na te thusoi tu ten min so ma kakal to boka ten tun naya he Indiana kan pem nu hian Iowa mizo ko ran point rongbol tu retreat ten min so ma ka vani puya ten thu soi na hun hi nia hun ol kan e dana zerin ko ran sang ata po hun chu kan nei ve za uzawa ma se hun ol kan nei tam no wangin le nau pang sikul kan lai ta kan nei wangin kan jin chuak fo thelo zo ka ten khan kan theng ang chuan kan hun ola chuan kan in manga man ni mizo Presbyterian ko ran pon kum som ni pangalom na te po thusoi na hun poimo tak a thusoi turin min soma kan la zokal ve zela tiang khan kan the ang chuan ko than ang le khotlang anga chuan kanin mang ve ram ni hun kan ne dan zirin aro pui hle mai sap ko than en kol full time tak me mawin arong I bol mek lai pun ke ni mizo helai om te zinga ko than mizo ko than te zinga po thayang to kin tiang chen rong bolin I hun ni mang masahle thei maya aro pui hle mai
fa kom tak meu ni ole ni chuan pu ruai thil dang deuh an or ni lo le ke ni mizo America om te tan po ni sela rong bol na ko nga po ko ran ruai tu te ne na po ni sela thu cha ang chi mo ni enga mani han soi du elena yamนั่นไอ้ทวีสุดท้ายfamilyทุกขันสวยกายเลยสวยแล้วเนี่ยกันนู่นเนี่ยนะกันรอนสุขดานะข้าตัวเต้หันสวยนนใช้กันกัน family background เนี่ยกันนู่นฮีเมริโซสังเลียนี่อันนี้ก็สวยอย่างคัน physical school อ่ะกูไม่งมาจากทว่ากันนี่มาเองกันนี่นู่นปอดหกชุนซมาแต่กัน local เละตากวางคันอัฐกชุนซมเทแต่เราว่าจิรเละรองบอลกันนมโฉคันดินสินอดออเดนกันนี่วางอินสินอดมิโซรัมสินอดพาสอร์กันเนี่ยมิโซรัมสินอดเนี่ยนักกัน relationship เละมิโซรัมสินอดแต่จังอ่ะเฮติยาเขาอมดันแต่พวกหันสวยใกล้หล่อเลยละเป็นแบบทักตัวกันง่ายตัวนั้นอีโซนะโหตบลำกันขาร์มาคันเดินกันนู่ฮีก็สยังคันินมิสันเวงทังดร.เซียมเลียนาเวที joint director และพิลมิงโมพิซีลมิงโมยเนี่ยนะอันฟ้าอุปเบรเนียฟ้าพาเลียนเนี่ยอาปาจูเป็นส่วนตัวนู้ฮิสนัดไฮสคูลvice principal เป็นส่วนนั้นตัวถ้ากันลมช่วงยันสถานรำมินปันสันตะละวะส่วนอนุละมาช่วงที่สุดเทียงอนุอูนาวที่จุปุซีเราคู่มาเตะ reference ปาโซนเตะอันเนี้ยรองบอลตัวเลยมิโซรัมกูทันเลยมิโซรัมจิงอ่ะพอมีทางไม้ตักเตียนเนี่ยส่วนลำสุกันนู่ช่วงเทนนิสกันนี่นู่อ่ะพอเสียงคันรองบอลน่ากันลมตากวางเฮียนปูโซนเตะกันจานะกันนู่ละมากับปูเตะกันจานพวกติกันเฮลัมกันลมช่วงเฮียนรองบอลกันนี่เสียวางเงินเสียนี่ฉันนี่กันหัวเทต่อสิละวันที่ส่วนนั้นเราหลายต่อเสียละเตียงคันเฮลัยกันลมช่วงเฮียนเนี่ยculture ไม่บักมิโซวังมิโซจิงอมกันนี่เราบอกเนี่ยที่นั่นเตอินนี่นั่นเตกันมิสได้อุเรมรูมันเนี่ยที่ไม่ยังรองบอลน่าวางเงินนี่เราเทละว่าเต็นกันสวยกายเลยดูส่วนเนี่ยเฮลายกันหันสุขลาคานกันเซนตินมิชิแกนจังกับเพนซิลเวเนียกันสุขเลขานินเพนซิลเวเนียกันโคทันข้าโคทันอุปเดวไม่ยันนี่บอกว่า1795สังกัดสมกัวปังอาดินเนี่ยกันอมไล่ตะขานินกลุ่มจันนิสมนิปังอานั่นลมังายสุดที่ไล่ส่วนมิโซรัมเซนัดขานินกลุ่มงัดทรามิโซรัมมาปาสอร์ค่ะกลุ่มงัดนวลทรานสเฟอร์กูเซล่าจูเพนซิลเวเนียส่วนกลุ่มงาก็มนัดเสียขันเซนัดขันกลุ่มไม่อมโตเสียอีเราหัวโตโดนมีเฮลามารองบอลนะกันเราเสียมังเงินที่มาเสกันกูขันตะขันงอรู้อากุมงาตะกันส่วนนั้นที่เราโม่ตินกายกูขันหัวขันกันเซนัดอะไรขันเท่านั้นกันกลุ่มสนิทสมนิปังอานักกันหลอมโดนปาสอร์นี่เราเหี่ยหุ่นปอยหมอลมฮิกันตานอบวยท่ากันสู้ฟังอินคงไอตะกินกลุ่มขัดตัลจอมเลเสลาอาเทโลโมอันหันเตียอันนี้ข้านินไอโซล English Congregation Pastor ตันมินเราดูบ็อกซี่มาเซเกนี่ข้านินกันกูทันตะขันเฮตาอมปุยะข้ามี celebration รูปุยตักอากุมมาเรามาทางกันเราบวชใส่โตก็อมเรางดข้าส่วนง่ายงำสีเราเกนี่กันง่ายงำสีเราวะส่วนกลุ่มสมนีโดนมิโซสินัดหน่วยกันเรา service ต่อเท่าเสียส่วนกัน service รู้ละข้านินเป็นส่วนปลาอย่างเงี้ยก็ช่วงเทต่อเท่าปกติสินัดตินมินกูง่ายป่วยหมอเราเนี่ยเลยเฮลัยรองบอลนะป่วยหมอนะอวังคานินกันกูทันเขาออกมาง่ายเสียกันเสียนะแต่ส่วนให้กลุ่มสมนิไลกับเราเซอร์วิสนี่แหละเป็นส่วนนินกับไม่ยังไงเริ่มจานส่วนกันที่ช้าเราเหมือนเดียซึ่งมีกลุ่มมาจังจังสินส่วนเป็นส่วนอย่างเงี้ยมินสวดตาเป็นส่วนปางอย่างเงี้ยเป็นส่วนหล่อปอนี่จนสินัดมินิสเตอร์เป็นส่วนปาสเตอร์เป็นส่วนนี้เฮลามาฟูลินกันลมเทพาตะทุ่งตาแต่ส่วนเฮลามินมาหมดช่วงสุดที่ขันรองบอลินกันอมชวงสินัดหน่วยจนเราปังเตะที่เราเป็นส่วนกันในเวเดอร์ตัวนี้จะตัวน่าชวนเราฮอลเลยปอนี่ละสินัดหน่วยปาสเตอร์เป็นส่วนกันยังมาเฮลามารองบอลินปะเทียนินมิลลัวกันอมเซลรีอังปะเทียนทุนิเซชวนในเส้นในโซนนั้นเองกันซิร์ตูและมิโซเตน่ากันเรียกตาหน้าชาอินติขันสวยชุนสมไทยละริลรัวจนสวยตัวรัตมาอามารถชูก็ไงพ่อยหมดเตรียมเตหันสวยหลังไทยละให้กันรอนอมนัวเฮียน
sayang khan ko khanang te mizo program te kan han tel ve zau zawa karel ro ka ngai poimo deuh mai pakhat chu hun man dik chung chang hi ania he voin po traffic jam wangin dar nga kan tin zona ngaron tlai heta kain thiam lo ril ro deu ke ne poma se kan karte hla dewa kan ron thleng ma thelo hun man dik ko khana ni emo mizo de ni emo eng program po mangela hun man dik khram mitin te america chon dar kar milla lo ne na thoka buai te kan nia mien lo wat thut to renga tlai dewa local te khatiang kha in khom ani emo picnic ani emo day man ani emo kha khanin hun man dik poimo len ka ria Pennsylvania ka ko ren kola khanin pastoran lo nei lo rei to a pastor sang in thatin committee lo ni puya an lo strict dan kha dang de poni mai ti pastor nge tura full time in roi khanin committee hun bia chon rukle chan ve zana ka tan pui mak maka pani pathum ka su ya wa ngatia min lo nga lo ti fiam thun oma ma se adang khasun lom zoka hun dik taka opening kan denga bible sela trong trai atlai jan ron nang mai ro sate kan singa so ma chon hun man dik a hi kan vai hian mizo te hian kan 0.9 ka ria ten chu lo le chuanin ramdang atangin ta na thokin pathian khongai na zara background sang nei te mi chi sang thiam na sang nei talent sang nei te na sang thok te kan nei a kan ni a namdang zinga kan oma so da chuan hey Indianapolis a chuan mizo in lom khom tam ta deu ke ni pe chu sa posing lir ko sa move all kan nia in a just kan angai khop pin ka ria khen om te ta na beng cheng te Mizoram kan ti da nanga ti hum ang chi te kha rem lo kha tam dona chunga chun ke ni mizo ho helai tlang mi le zoram atang local le Burma pon yang kan vai hian kan omna community le kha mi te du zong le du lo zong te antana nok sakin kan om lo em tiang te po kan in mit me kan ve na ngai leng ka ria a chan chu antan nok sakhan kan lo om ma the dong khom kan in realize mi lo khan chu wang chen fing de wa kan om te kha appointment ka ria tin ka om na ko khan pa ta ranga challenging ti ka ril lo lang tel kan se lo ka nga mai ti ang chi ka ko khan ka department ka Sunday school department mo ka committee ti ang chi te hi sa pho henin an war ve kho mai mizo hen kan waram ka khelawa chan chu an mani responsibility an da poi mo na ni pa forma ma se khami mani ti thele mani mo phunanga mani tin tur anga haulu tuk le midang ta na pom hun kian lowa suggestion le ngai dan dang le athatur te potelo mani du anga kal tum na hi ko khana ni mo a society ani mo khoya po kha thil boi thak ve deu ne the chu mi siam that na chu kan nu pa hian kan zirna sa chan chu khami siam that na tur ka ti mani personal no in da poimo angalan the na lai kha siam thatur zon hun hi du ve fair thina chu vain khang ho kha kan ril ruwa kan vontel tha mizo zinga chon om velo mai the ma se kha sa pho zinga challenging deuh kan nei pakhatania midang te ta na leng manglo ma ni du ma ni committee kai hruaite ma ni mo phunna ma ni du dan anga kal tum luat tuk anga kha ma son na dal tu pakhata tang ve the chung chu kan soi lang tel duwa tin chu lo le ka soi du chu hey kan om kuma karil ru om re chu kan fa pa se ma tu na college sakala kan om na ko thana upa pakhat kha kanu aya po a kanu ang ro ve ni yang a meng chu Margaret ni ya kan fa pa se ma khan Margaret ati khangai ni kum ngami veli na Peter Margaret ti ka chu ma se sub society asun alo common khom mai thian angin anti dan khan ni mai ma se mizo kan tam to a kan kum lama ai upa za te kan zirti rangai khia mizo zinga hian abi takin sap kan ni lo wangin mi ruti nom lo khol don khom maya chu wangin ai upa za te tin kan fa te pathian thu taka zirti le en kol le kai hruai hi kan tran fe ngai nga khia mizo ten India ram te Mizoram te Burma ain helai ram chu zalena drugs ni se meisia ni pale sual sitin reng hi atam lu tuka chu van pathian thu taka kan fa te kan zirtira kan en kola kan kai hruai hi apoimo leng ria mi babysitter an la sikulan vada khatia kan ti mai me kan ti len chuanin nakina khanin annun kongzo tur kha
a khiat lok ta lo ni chu wangin nu le pa zong ten ai upaza te pathian tri tu le in khom ngai poimo bible sia le trong trai te khang kha an ngai poimo a thavia win ka khia khalama khan nu le pa te kan tran a poimo mi te po za ai upaza te to mai na te hi an kheto mang lo ni tu lai thang thara chuan chu wang chan khang kha mi zo te hian chuan kan ni kan chom nun ram kha thain khia ten karil ro lo lang le pakhat chu kolosa bung thum a khan polana kolosa mi te le kha thana khan in ti apiang chu mi hring ta nang te lovin pathian ta nang te zogin chak takin te ro lalpa krista rong in bolan hi ti lai kha mi zo fa te helai kan om hi pathian khongai na wangania na tho tu ra tam be matai matakin kan na le kan ti tur kha thok thewila kan tho pe kan tho du chuan herama chuan mizo fanga chukut do kan om hi thiang lawani ta hi tamlu tuk kan hlo te poi mizoram le bar mai la thadai zoka chuwan kan na kan tho le kan ti turi apoi mo bera chuan christian te chu piang thar ai ngai kan mizo chu christian a veken nga christian chu piang thar ti na nya ma se piang thar dik tak anga kan no na lal le chandam tua isu pom tu kan ni pathian kan riata kan nai pathian ti ro puina le pathian ram zau nan le pathian ro puina na kan tho kan ti chuan pathian hen mal min som na sadon me ma se chu mi ni lawa helai pon ha tho tur kam lo a ka pem le don na om lo chuti khati kan tho pui jan sual tia kan ti du ron chuanin khatiang ti khan tam lu tuk nam dang hi chu wain mi zo ti chu idang la mang o christian kan ni wangin rin om takin midang po interview to lom ka lo ngai tha m3p hoin khang huan nin te mi zom tak an oma kan na theu hian pathian min pe kan ni ti hian pastor kan ni amo CEO kan ni amo supervisor kan ni amo superintendent kan ni amo zirtir tu lecturer doctor tu pon ni la pathianin kan na he pathian min pe kan ya hei pathian mal som tlakin ka thokang tu man min mulo ma se corruption le dos le thil dik lo ti khatum lo ila pathianin eng ke ma khia ti khiain pathian ro puinan pathian mi kan ni na nga kan dam chung toy te hian kan na hi len chuak theu turin mi zo te hi tranila thar leng uti kha karil ro ma wangin min zo ta ka chuan kan soi tel ram do ni alo om hle mai beng war thak le mai reverend JH Vanal Shwaya mizo pastor chhonom tak mai kan koma anhena tangin thil tam tak kan zir thei ome a chuan om zia le arong bol na satak pathian ina man dan zong te mizo te le sap ho zinga tin ke ni abikin mizo hela USA om te ta na kan zir tur thil tha tak te min sila chunga kan lom tak meu ni ola ti zong kha tun chuma reverend JH Vanal Shwaya kan kom theina te chu ni thlir tu ten zawain mang thau le